Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian ke jingja jong wei unong jong kai perthei na Hungary ubala tip kerteng kumu podcast zol ubala jar ngai na duk ar pkhnai tarik ubnai leber arja arpasan hakit han jong ga sora nagleng ka genhun ki pulit na sora na ka fire and emergency service bat ka state disaster response force haga jintre lang bat ki nong shong shnong ka mau ka wer bat ka Ramdait bat dak bapunan kam da ki drone haga no phai sngi jong ka shpho tarik uya yong arja arpasan haga por kamba shibeje sap hoi minute kilalap no e ka Metïap jong podcast na ringku kesan Ïaka Ramdait kumbasan kilometer na mau sahau kebadan syashiliang kendongrian haba pentikna halor kani gijing yo e kamet jing uni unong wan jing okai perthei nakleng unong san Hima ula fuani u superintendent of police ke East Kasa Hills district uba avivek sim ubala pentikna halor kani gijing lap e kamet yap upuskas taka shpotrik uya yong arja apusan hadian gijing wat e u kabala ne la katuk ani sngi e haba kali halor kadaw jong gijing klat upuskas USP ulet ho ba empat tip ya kadaw tanrai halor ketika jingyap upuskas ba dia thoru ba ketika Metïap kala puot bha namar ke jingja arngai jong una dok arp khnai tarik uluber arjal arpusan USP ulet thoru bakat kum ke jingyo jingtip upuskas udei ubadan Jingshitom ha jing pangmat bat lesi ula sentuit bat ur ha ketika riat bat uklemyo satya ya jingyarap namar ketika jaka kalong ke bekenja ke ba omdan brio USP ulet ho ya kamet badangsa upuskas ansale eka postmortem na shai kesngi bat halor kani ladap ban pintip syake embassy jong ka Hungary USP uliat ho ba upuskas ulapoi hakawei ka hotel ka badan halat imkra hakapor kumba lai beji 100% minute minstap jong ka arp khnai tarik uliber arja apusan bat ulami nakati ka hotel hakapor khandai beji minstap dakawei ka taxi kamai ka balai ban bo yu ha mau sahau hakapor minsngi bat ulami marwei de ka jingthmu ban le yat kjat na mau sahau shanong rian bat ulakit tangkawei ka plaking Shushu USP ulet ho banagalyang ki bahayang hasam jong upuskas habakim yo ban kran phone yu kila pentip ya kani gijingja upuskas syake embassy jong ka Hungary kabala pentip syaki pulit ke jela haka artarik uya yong arja apusan bat nagalyang ki pulit ke jela kila penlong ya gijingwat yo ti unong wan jong kai perthei haka leng ki ti jaka nadu ka ti sngi halor kani gijingja jong uni unong wan jong kai perthei nagalyang ka Hungarian embassy kalambudui da ka ejahar halor kani gijingja uzol haka arda dik uya yong arja arpusan Suka kali habis day betul ka jinglap ya kamet diap jong u peska zol tu sa. Hai. Di pila bencu I can get in details sa habis day betul ka jingja. Lang brio wan haka afkunda trek umat. Di wan sipang wan check-in hala imkra we hotel. Lai beji la saudunam step nang tu pada umi kena beji step nang tu. De ukem da taksi hangte haru hangte ha mosahau bo wiat tu kan de ulit checking de nado afkundai ki bahiyang bahasam jungu kim yo contact show te ki pentip shika embassy jong Hungary de kila pentip singi te ngi nado atrek ni oktober nado atrek pada ngi lasang legit kleng kan yo itu jaka de kadan kawi ka krem mau kawer go badan hajan lai yet let kleng di jaka hadu mana gidang ya belong kata ka search kaba gidan haba dan ki kenhon jong ka state disaster SDRF nang ta pulituni nang ta ngi penkam ki drone party nang ta ki brio next nang ki thau ki wani rap ni ba digi tracking parties tracking groups ru kan de hadin katukan ni sini menta menehi kilap nang tena kam macam ka snong Ramdait. Okay. Kahap apa hai sa kata ka snong Ramdait? Kalong nalenti kamsa janga imat ulas sentut nang tu ne ula work nang tu kan. Nalenti ya. Hakapor ka beji sa kilap ya Metïap jong you. Kanu beji. Thai kum tu kanu khara sibje sab huai Okay. Ke ka pelong yu tu nong wan jong kai perthei sa bon khlat ka jaka pi tip la yo ya ki daw la yo lum ki khobor untuk kata te long hadin la le ka postmortem hindai long ka body ru ka kamet ru ka long decompose pi Dai kum ka jingtip juni brio dan ka Jingshitom rumatek kini jing pangmat dah. Okay.
Ti lesi ubri ugur tu ang ta yo jingara bom dan brio shu tu cakap kalau cakap kerja. Okay. Mo. Okay, thank you so much, sir. Ti tingin le postmortem le sai pada nila pentip saka embassy ro. Okay. Mo. Okay, thank you, sir. Thank you.